Hatu andang wan pai biang uba samlin malnyang kumu MLA batama jong kasoyong konstituensi. Uba samlin malnyang udai u MLA bat MDC barim jong kasoyong konstituensi. House nem arcakat pra uba samlin ulai kunyi ke election MLA neka parti HSPDP. Bat ula pelim ya ukurtong jong keseng kongres. Bat ba samlin ulong ruway niki menteri sorkar haka MDE 1 kabayalam dau Konrad Ki Sangma. Henry Shua ka election arpulai ba samlin malnyang ula ino ika jinglong rekod naka parti HSPDP bat naka jinglong MLA bat ula rung no caka seng partai NPP ban penkre yaka election arpulai. Henry hapdeng ka jing penkre kadon ke jing klat pakendit jong way niki kartong hapo soyong konstituensi bat lahab ban pensenge yaki election hapo soyong konstituensi. Watla katanat election commission kampat penbena ya katarik jong ka election hapo soyong konstituensi ndrai ka jing penkre jong ki kartong kalaya chakamat. Uba samlin malnyang wala penkre banyakun ya kini election naga parti NPP kapayalam ya kini ka sorkar MDE 2. Ka NPP kala job kat prangut napo Garo Hills ban prangut napo Kasi ba Jaintia bat nyo iru ba kibabun kinong mikamat kiba yakun naka parti NPP kila lem landan hagani ka election kepala dem. Kambon naki kartong kiba lem kidai napo Kasi Hill. Kandiat Jepangga jingyo award jong ba samlin malnyang house nem arajar katpra. Ba samlin malnyang uyo katwe jar kendai spa ndripa award dakaba utam ya ukurtong bawan ba ar dan rius pa arpu arvot.